Remnants YouTube channel hem kem pe te na bin Jesu Christ ni chi bai kan bu na sa he dunia again ding a hi le tin man ko yang ki pan a ya chi ding a hi dai thu bi again na ding to ki sai hi van sap to am isam ding a book live book bang isam ding a ai ke le YouTube channel bang isam ding a ai ke le philosopher min tham theologian min tham tak tak te gen te le isam ding a amau te thu chian kim zo a i the u le anwaya linga amao to kisai kon kitab lam ding ku ko ding a hi waya ethe ding a hi chi kon gen na sa hi hinman ko yang ki pana hi a chi a hi to ki tanin hi amasa a igen ut a hi le Philippians si ki chi Christian writer min thamma ma in agel disappointment with God book pan sanin pan le wai ta samasa a hi aman again na a Christian te gin na to kisai ibuai na wai kele Christian te ginna daw na zia ai kele selo na zia agena akhat na again su thum na to kisai agena ani na omdan gam tat dam to kisai agena hi aman again dan hi thum na kichi hi yai te pathian nin do yai te pathian nin do lo chi bang ki hian tel a hi a che hi pathian kyanga inge na I thuma ihak satna te hi aki pat bang ai kele I de hi aki pat bang ai kele I poimo te I nge na pathian kyanga akhen chiang I nget bang kha thi honom khe se ka hi wai chang ni pathian ka thu nang do bio cha ki pang ma tin kwa isang se ka hi akhen chiang ala inget bang lo taka thil dang ongum khia chi bang ma ai kele inget pen ong ki dong lo honom khelo chi bang onom chang hin pathian ka thu nang dong lo chi se ka hi achi le chi bang dimuna omi manin pathianin thumna adong te koi te ai kel thumna adong lo te koi te chi kha ki khem tel the lo hi pajia ka chi bang boi na ne ten again chu yai thumna pathian dong ong dong lo chi pen ku mi hing ngai to dan mai hi mi hing na ngai to dan mai hi achi wa hi om dek tak mo ani na again chu om dam gam tak dam to ki sai Christian oma ging tu lo oma ging tu lo te Christian te sanga om dan gam ta dan hoi so tampi mama oma he midang te I zo midang te on mo so tampi mama oma he dik ta zo tampi mama oma he wai ti bang din muna ai ke le chi bang mi oma hi manin hi I adven veng chiang in ha igin naun banga na ase e hin kwa banga na ase igin naun I om dan gam ta dan tan hon het khalo yam khalo ya chi bang ngai tu na tung ton ni igin nau question dot na tuang mon thia ai ke le igin nau kham dau de ma bang a hi wai ke lo wai kim le kyang a thim tum te kim le kyang a izak imu I thei te a ke pan bang ai ke le e ma mai ni tua in kwa ni na tua hak san na ni ma nin hak san na in kwa na ki pat hak san na I tua te tung ton ni a bang chi da nei do chia pathian omin le zo yai bang tuak lo ding nga ai ke le pathian bang zia ka tua sa ka ya chia thei siam lo na ngen a dimin tua bang in hon kwal ai ke tua bang in hon chin him kwa ing zat chang hi a khen chang hi pathian to ke sai hi igin na to ke sai hi question tam ma se ka hi ku chi hun chang hi gin na a solution tak adon na tak I hon mu lo chang hi gin na ong dau de ong dau de ka hi ngai ja ka extremist ma polama atheist ki chi bang suak hiawa aken te la agnostic ki chiwa ilele e la ka akipuang zam ke atheist ka hi cha kipuang zam om ke ya le hi ikin nau dau ma a the na oma wai adaw na zia yai te bana twai gen te le hi thei gi hi adam tam pi de om tham ding hi ikin na adaw na asimu chu e la ka example la biakin kai te imu dan ai kele biakin I kai chang banga I bum put masak te aken chang it's like social gathering mai ma bang mo ki por khom na emotive tak ki chek le hi khalam to ki sai tak to ma di na gin ta kwai hi aja chu mi khal le khalam ki por khom chang in kha nuwa ma wa bana a honom kya tampi ma ngom kya chang wai experience wai ju ne an ne chang in wang ki sai wai ja ka chai to ki sai yin na daw na to ki sai ha Christian ten
i phu to hiya tu le lai phu to hiya to bana i o idin mu le hi chi kha pok thak le utai sa hi hi chi bang din mun to ki a hi man hi amasa a i gen u adon na a solution i gen u ta hi le reductionism ki chi hi wai chu i chi bang den ai gen te zo mu dan khat vio gen thei ma am mu dan khatai man hi ilele thil hiam kha mu dan khata mu awai pen kha atom na hi chi pen kha reductionism a hi wai pen kha dik lo hi mu dan dang le om hi ma mu dan dang le om hi et sat na din in gen le i gin na to ke sain hi til thu dik ki chi hi science a ki patin kya in the a hi a chi po law ma scientism a ki chia thu dik hi a khem ten science kya hi lowa khalam mi ta le the hi philosophical perspective ale the hi chi bang khem te ngai dan ma hi example a science kya chi chang hi science in zo bang tan hiam thu dik on su khe thei ma e hilele til teng kha science tung to na ki pata su hiya the lo a he etsak na ding gen le ket li a tuina suang sowa science tung to nin chu i thei chu bang hiam ni chi le 100 degrees celsius a hi chang a water pe tui pe hom so a hi a che hilele yai science in a thei da na ya hilele bang zia ka tui suang so chi kha sa science nong hi tha lo a hi why no bang zia ka tui suang so chi chang tui na du zia tui so na du zia na dam lo zia ka tui so poi mo tui sa poi mo mai the why pian science nong hi tha lo a hi mo why ja ka what when chi question nong ma why and how chi question nong ma why ja ka mu dan khat kia hi wa mu dan dang le o ma hi why ma bang ai gin na to ki sai le mu dan khat kia ai mu chang hi igin nam dawa mu dan dang le o ma hi hak san na lum kham na buai na thuak na te tuak tham ding hilele why thuak na tung to na i mi hin min mu a i hon et chang a why kia yung et chang a kha gin na pen bang hi do chi ong ma hi ile kha lam mit ona oma lai siang tho tung to na thi mi hong et chang ni thei siam na pathian nong pia hi why le Jesus Christ ma mai le ong hi chan a ama yai le tu ma ki pata wana aka to digin an zu te kya gen chu bang ya ni chi le yai le tu na om ding wa hak san na khap na boy na te la tuak ding wa ama na hon promise tu aksa na te pe ding tha lo hi na tuak ding wa hi le ka haw na om pi na a hi a che pai sa ka pathian ni hak san na khap na te ging tu nei zo chang om no lo ding chi om promise tha ke yang promise hak san na khap na te om ma le pathian om pi na a hi om promise wai sa ka khalam mi dong chang thei siam na ngom hi rom te bung ya chang som ni le ya da bang yen ni chi le pathian i ti a di in thil bang tu pathian in a hoi lamina sep sa ka che wai ja ka pathian a hoi lamina sep sa gi ge tu a hak san na boy na lung kham na te thei siam ke ma le hi pat khalam mi da ka swan i tang man hi wai pe kha pathian a hoi lamina sep sa kai dan on thei sak dinga to thei siam na to buak siam na to in ko te jang ni hi chi kha po thak le u wai sa hi gin na dang na ja mu dan khat ya hi mu dan dang le om hi mi mu dan na thil te mu lo wa khalam mi le om hi chi kha po thak le u wai sa hi ani na again what I le resla aslan kitchen aget God a human history of religion aget resla aslan ni chi chang ni ama siam na hi le sociology in religion aya history in religion aya why jaka aman pathiam to ki sai ahon su to na a sociological perspective ai ke historical perspective nong su to wa hi a question lia pian chu bang hian chi le aman amu khiat la ka a question lia pian chu pathiam ki chi kha i hon ngai to chiang a i ngai to dan mi nin ki nei cha da hi why jaka mi te kha sa kho mi na chi to ki piang hi a che nào bang khat na dong ding pathian kwa hi a chi dong le chin again di chu bang yam che pathian pen mi hing bang ni nong gen ding a hat thil hi thei pen thil teng thei mun teng a om ai ke le on i ai ke hak sana ka nei chang a hon pan pi gi ge pathian a hi chi bang nào bang teng in gen thei ding a chi a hi a che hi wai sa ka mi te ka
sa komi na to kipiang hi ache to bana amana sui dan hi ong sui to historical perspective tung to ni to ban archaeological evidence le ong tela wa amu hia chu bang hiam chile hun to ke sai nong sui to and hun again chang ha ancient medieval and modern period ichia hi le wa matham ancient matham chi se ni ancient matham kha hun thum amana na hena wa chu Paleolithic period achia lower middle and upper Paleolithic period achia lower Paleolithic period pen kha 2.5 million years back achia why hun chu human mi hingte ki patna again na homo sapiens te ki patna again na to bana middle Paleolithic period chu bangiam chile tool 4,000 to 40,000 to 20,000 hun lai achia why hun chu ming ten sa khomi na chi to ki piang ai manin hi yai material war mo yai ko vel gam to khalam gam ki kom to na nei wa hi achia hi ki connect na ki zom na nei achia hi why chu amu hyang dan ni ko homa thil ki gel oma wai a ki gel a hi le banga a ki gel a hi le mi hing la bang gan hing la bang milim a oma wai milim pe nang su tak chang kha wai milim tung to na kha khalam gam to khovel gam ki zop sakna a ki connect to a hi a chi wai to bana upper Paleolithic period om chi chin na wai chu sing lia ke pada sing khat ki years back aya why hun chiang a chu mi hing ten sa kho biang na ki pangta mi hing te sacrifice ki bota ki thoi na hom ki bota to bang in again hi ile ya question tak chu bang yam chi le i thei ut tak chu igen ut tak chu bang yam chi le mi hing te khe pen kha religious instinct ai ke le sa kho mi na to ki piang ai manin yai sa kho mi na pen ko yam ki pang chi ai mo yai sa kho mi na pen ko yam ki pang Professor of Neurology and Psychiatrist Victor E. Franklin. Victor in Amudani, he aman a research bona a book Man's Search for Ultimate Meaning. A research aman le yai resla bangin he hon amu kia kataw ma wai chu bang hiam chi le mi hin khe pe kha ipok loin unconsciously ipok lo kha religious instinct ki nei ka hi ache everyone is religious unconscious it may not be intellectually ache why chu atheist te ko intellectual ta ka pil na tung to na pa thiana kin ta lo cha gen me the le a phok lo ya asung lama kha religious instincts a khomi na ni ve ko hi ache aman psychological perspective a amu khya ka hi ya pe ache le bangja ka ya teng gen hi ya bangja ka yai teng gen hi ya chi question mulian ma mai yai teng igen jak chu bang yam chile mi hing de kha components 3 components a ki bol hi taksa bolia khalama bola lungsim le ya bol hi wai zaka hinman to kisayeng gen chang kha hinman zong te hi man kha banga bangja ka i te hi ya bangja ka isep te se mi ya bangja ka igen te gen hi ya chele mi hing te kha i hem pe isep te kha igen hem pe te kha lungul khat ki le a ki ka swan de nahi wai chu bang yam chele zalam sangin nop sak zok ding hin kwa ki zong de nahi wai bang akal swan ki de nahi mi hing te hin man zong te ya adang lam gen dai le nop sak na zong te hi why jaka psychologist mun thang dang Sigmund Freud in nop sak na ke chi ai ke le hinman ki chi kha pleasure a ki parang ki panahi why chu sumle pa na hong nei chiang ai ke le nu me pasal ka tham tat na tung ton bang ai ke le drugs tung ton bang pleasure hin nok na sak chiang kha hinman om hai ya che hi to bana psychologist min thang ma Abraham H Maslow in leong ge no na hinman ki chi nop sak na ki chi kha power in it jang thu nei na in it jang thu in it jang kha in man ong hi che hilele Victor psychologist psychiatrist neurology professor pan again
na ki patin hi hinman ki chi kha dena Abraham H Maslow I kel sigmund freud te gen pen kha aman le avoid tuan ke hinman ki chi kha mun tenga hun tenga ki nei the hi sigmund freud te gen te le it's kind of one ache hi a reject tuan ke hi hilele Victoria na gen chu bang yan chu hinman zo mun teng hun tenga ki mu thei ding hilele yai le tunga imu thei lo chu ultimate meaning khovel a imu thei lo chu khalam to ki sa hi lo wa khovel chawa imu thei lo chu ultimate meaning ki mu thei lo hi yai ultimate meaning oma hi khovela a che hi le ultimate meaning pen kha khovel a thi ten pe thei lo hi a che hi wai jaka CS Lewis na ge na yai khovel tana nopsap na lungkim na hon pe thei om ke le yai khovel tan kya bol I ke ya hi ache again ding ma jang chu a pen isiam na ikisiam na pen ga to le chen taksa nei kha nei le lungsim ne ya ta ninga bol hi wai jaka I taksa kia ading I hon nei chang hi nopsap na tom hin nei chang nopsama ange I get to nei nai nei chang nopsama ange hin manau ma e bang tan hiang ilele kha abo lung sim ne abo I man ni wai kha ading a kha poi mo I nei lo chang ni ultimate minimum pe lo a hi a che at sak na ding ni gen le bai I ke le thil van thak khat na ne ya van thak pen kha khovel sunga ki bol a ya khovel van te a ki bol a ya imu izak te a ki pat ki bol a ya wai jaka van example a bai gen ni bai pen kha ong sia a apart khathiam omlo ai kele apart khathiam sia hi le apart dang na wa zonga na wa nei a wai na thua chang wai na bol chang ong hoi mai vele ma le a kim lo pen kha a kim na ding a dang om hi ai chi ku khovel a ki bol na sa pen khovel a chau khovel sunga om chau ki bol ai man le mi te taksa ne a bol ya taksa khovel in tin teng teng pe thei ma le khalam ading ni ke le atine ni ki nei lo hi chi ka adik ma hi adik ma hi to bana ani na igen u chu bang yan chi le hinman to ki saya hinman ko ya ki pana hi chi to ki saya a paradoxical statement ka chi hi paradoxical statement ni chi chang hi piao nu chi no le wa zo ni naum di ki chi hi la sia thwa give and you will be blessed achi le ipia khia chang a blessed di mo wazo la om di mo mi ngai to dan a chu sum tam pi pi ka ne ya lakhat ka ne ya lakhat peleng ke sum di ke bai achi le lai siam thon piaun no le blessed di ne hi achi pen to ki tuak lo ma ba mo wai za ka paradoxical statement chi chang ya dan te ai paradoxical statement up again na ding to ke sai point ni a ma why point ni te kha mi hingin ingai tua ingai tua dan lo bang taka na ang si ni thil ni ama why chu bang yam chi a khat na le thuang na pe kha omzia ni lo hi kai pa na thuang na I thua khe pe de kha ka hin kwa ding a omzia ni lo hi chi kha ingai tua dan imu dan ni the dan nei why za ka na thuang na om ke le chi hi ilele ka gen hu chu yai kha paradoxical ai man he na le thuang na pe kha omzia ne hi na khalam na taksalam na lusim nam na tuam to mi gen the ya ai kele moral evil le gen the ya natural evil tum to nai thuang na te le gen the ya ile gen di chile saulo ma di ngai manin ilele na le thuang na atomic gen le na le thuang na pe kha adon na pe pa le ine chang thuak chang ni eya diklo ma hi chi nai eya diklo ma hi why diklo ma hi chi on thei chian sak na le thei na le thuang na a hi man ni ki pa wa he aziak chu bang hiam chi et sak na din dam lo na hi ya na dam lo chang in na ai ve mo na banga dam lo chi chu thei lo le na in thuang nei ve why na thuak chang a kha nanga diklo khat oma man kha adam na ding som nei ve doctor van nai dam do piao medical check up abo dam do piao why na ne chang dam nei ve
na dam thei na ja chun na le thuak na ni ja ke be wai na le thuak thei ke le chin doctor van nai lo ding na hi wai ja na le thuak na pe ti chin tong chi kin gen le u thai sa he om zia ne hi mi khata oma ama a hi le an ne wa ki pana nat thei na chi tu piang khom lo a oma hi ne ki pa wai ja kan me ama kho chang ana sa lo si kil asi khak chang ana sa lo le bo ai wai lo ma to pa nu le pa te thu na chu bang yang cha pa thiam kyang a to pa ka ta pa nat thei na pi ai na che no nat thei na pi chang naam sat chang ama ki vi bi thei ding a hi a che wai ja kan na le thuang na om zia nei lo om zia nei a hi khalam na tak salam na lung sim na ki bang vek a solution tak chu to pa ma he ai te kian sin ke di to bana paradoxical statement ani na hi le ingai to da na chu nop sak na pleasure sum le pa ni le ma ki pata nop sak na ihun nei chang ha hin man ki nei pan ding a hi che ai pe kha dig lo a hi nop sak na vuak in hin manong pe lo a hi wai jaga victorian again chu bangyam chile nop sak na le hin man to ki sai a hon ge na nop sak na ine jaga hin man o ya ai gele hin man ine I hon nei changa nop sak na mo ki pan ya mo nop sak na I hon nei changa hin man ki nei pan ya ai gele hin man ine jaga nop ki sa ya chi ka ama wai sam yan ma hi ama na hong gen chu ama khang lai a hi ama tua chu asita ama hun la ya mi te buai na ge na ama hun la mi te buai na tua again pe le tu hun la ya e te buai na hi aman again chu bangyam chile ama hun la mi te buai na tu hun la mi te buai na chu the will to meaning hin man song na ai wai chu bangyam chile ming khem pe ka existence ve ka me kha ho thom hau na hom na ki ni cha dai a che hi wai ja ka hin man ki song sum le pai ni le ram tin tuam tuam ki song a che hi ile ama nang mu kya chu hin man ki chi khat nei le lam sum le pai ai ke le na sep na ai ke le kam tum to na to ki mu tha me le wai te ka tom chi ka ding a hi a che hi le aman ultimate meaning tak imu na pe to pa a chi chet ke ma le lai sia tho to ki bang ma hu mu kya hi wai chu self transcendent a che hi why self transcendent ai le hinman om na tak chu mi te to ikizok tak chang relationship in I hon nei tak chang hinman om ai a che self transcendent mi te kya lo aman gen to something or someone a che relating to something or someone a che ile something ni I hon chi chang person hi lo ai then asum le pa ni le lam chi te hi a chi le relationship ki bo the lo wai de to ma le relate hi lo ai le someone as a person cho a hi mi cho a hi relationship bi bo the aman yai relationship tung ton he mi dang te to relationship tung ton kha hin man ki mu the a hi chi a hon hi chian na a yai pen bang chi da na hon om khia hiam ong chi le ei ma ki mang hi la mi dang te to ki som na tung ton na ki som na a ei ma ki mang hi la mi dang te a ding a hin na mi dang te I zong na mi dang te kier zong na mi dang te olmo zong na mi dang te ading a hin na pia mi dang te ading a sacrifice ei ma ki mang hi la wai bang hin khwa I hong za tak chang ma kha hin man ki ni a hi a che capturing Christianity YouTube channel a host to pa Cameron Bartuzi philosopher min thama ma Christian philosopher Josh Rasmussen I interview na meaning of life banga hinman banga ati Josh Rasmussen midang te I ding a che aman ahon hi chan na chu Josh midang te I ding a chi na kha pathiam le mi hin de la hi a che aja chu mi hin de le persona hi a pathiam le persona hi a che wai jaga hinman ki chi kha midang te I na a hi chi kha psychological perspective philosophical perspective a ki mu a hi wai kya le lo lai siang thulong gi na ma khai bung som ni le ni chang som thun le ge pa som ni na pathian ni ge thu pi pen na lung tang teng na kha teng le na lung sin teng to pa na e ding nang ma na ki banga la in ve in fam te ne e ding a che kai thu teng dan teng a khu a che wai jaga philosophical perspective psychological perspective
to ba na biblical perspective tung to na hinman isu chiang a kha mi dang te I ding an hi ai ema ki mang la mi dang te yo changa hinman ki ni tak tak hi a chai wai ja ka hinman pen nok sang na tung ton ilawa hinman I hon tak tak chiang a nok ki sa ka hi mi dang te I na hin kwa pathian in na santa te man pathian in na hin kwa I hon sap chiang ni hinman ki ne a wai tung to na nok sang na why not sanai le biblical taka contentment hak sana circumstances ya not sana circumstances ya why sa mang chibang circumstances sa omle chin le contentment na le pin kha hin man a hi why sa kanang kya question count no pu ni oma akhat na a na hin khwa nok sana mana jong ai ke le hin man ai ke le na hin khwa sum le pai ai ke le lam ai ke le kam ai ke le na future career mo na jong masang na masasa pathian na masasa koi pen nama sasak zua nam na thei dinga to bana na hi ding na thei katop na ding di Augustine na dia na pathian yang athuma athuna ya ai kele alai ker na tung ton kamu chu pathian nang hon siam ka hiya nang hon siam ka hiya nang hon bol ka hiya kalung tang nang atol dam mateng tol dam na tak tak kam thei ke a che our heart are restless until they rest on you. Ache. Pathianin athu yen te tung to ni hinman tak tak zong thei ta ding nei thei ta ding ni kon wa zo le che pa tu pa pe